Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wastanna bi sunnatihim wa salaka tariqahum ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يتي الله سبحانه وتعالى تدل موند طول سليل حمد يتي ينتري يجول إن لا رميد محمد صلى الله عليه وسلم أوم ونولي ميدن سبو يرميد يجول صحابة بنفو وجول إهورة كالا جوكو دينك بجوكو نوكا الله تبارك دينا جوكو دين اللهم آمين. walli fiiɗon ɗo yo allah yurmige yurminamo o addi ngal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti dambulgal 49 ɓal. o wi babu ijra'i ahkami nnas ala llahiri, dambugal dogingol ñaawoje yimɓe ɓen e hoore ko feeñi kon, mana nangitirgol yimɓe ɓen ko feeñi kon, ñaawugol ɓe ko feeñi kon. wa sarairuhum, suuɗiindi maɓɓe ɗin ko ɓe suuɗi kon gundoji ɗin ila llahi taala, ko faade ka allah towuɗo on. ƴettirangol yimɓe ɓen ko ɓe feññini kon, ko ɓe suuɗi kon ɗum ɗon acca ka allah, mana annuyeji ɗin ko woni ka ɓerɗe kon ɗum ɗon accida e allah. ko on tigi yaltintinni o wowli kon ma o huuwi yi'a o nangire ɗum ɗon, o ñaawitire ɗum ɗon. ko waɗi ko ɗum enen ko ɗum ɗon annduɗen, ko ɗum ɗon marɗen, en annda en wata hewtude gundo ɓernde on tigi fotta on tigi na miɗo andi ko miijiɗa ko, miɗo humpiti ko miijiɗa o, enen en annda ɗum. dalil ɗum ɗo ngal dambugal ɗo wonde yimɓe ɓen ko ɓe feññini kon ko ɗum ɗon ɓe ñaawitirte, wona ko ɓe miiji kon. qala allahu taala, allah towuɗo on o daali ka deftere makko: fa in taabu, si ɓe tuubi, wa agamu salata, ɓe ñinni julde nden, wa atawu zakata, ɓe itti zakkaji ɗin, ɗum ɗo koko feeñi kon ni. tuubu buye on tigi naatugol kali ɗo ko hefer ɓen, si ɓe naati kal islam, ɓe juuli, ɓe itti zakka, fa hallu sabilahum, terteɓe hannde kadi accite laawol maɓɓe ngol, terteɓe tawi he joni ha min andata ko miijiɗo, min anda ko eɓɓuɗo, min anda ko woni ka ɓerɗe moɗon. ɓe feññini tuubu buye, ɓe wi ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi. ka juulugol ɓe ari e yihi ɓe juula, e jawle maɓɓe zakka ko ɓe mari kon en yihi ɓe itta. ta en wi hannde kadi ɓe ko naafigiɓe, ɓe wona julɓe, ɓe waɗira ɗum ɓe ko yiingo, ko hollori, ko ɗum ɗo e ɗum ɗo o woy. amma ka makuji nelaɗo o addi ɗo hadith arano on ɗo ko on watti hadisaji 390. wa an ibne umara radiallahu anhu, ittama e abdoullah ibne umar, yo allah weltanamo kanko e ɓen makko e sahaba ɓen fuu, anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal, wonde nulaɗo allah o maaki: umirtu, mi yamirama, an uqatila nnasa, nde mi haɓata yimɓe ɓen mi haɓidata e yimɓe ɓen, hatta yashhadu, ha ɓe seedo,
alla ilaha illa llahu wonde reweteɗo ala si wona allah ɓe seedo ɗum ɓe wowla wa anna muhammadan rasulullahi ɓe seedo kadi ɓe wowla wonde muhammadu o wonulaɗo allah wa yuqimu sala ɓe ñinna julde nden wa yu'tu zakata ɓe itta zakkaji ɗin fa ida faalu dhalika si ɓe waɗi ɗum ɗo asamu minni dima'ahum haray ɓe hiwi e an ɓe reeni e an ƴiiƴam maɓɓe ɗan wa amwalahum e jawle maɓɓe ɗen asama ko reenugol ko hiwgol ko dandugol haray ɓe dandi ƴiiƴe maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen e an min haray hande kadi mi memata ɓe few mi memata jawle maɓɓe ɗen kadi illa bi haqqil islami sina hara ko haqqel islamu ɓe memoyi taw on haqqe ɗon haqqel islamu ɓe memoy mo ɓe bonnoy ɗon on ɗon dagine ƴiiƴam maɓɓe ɗan ma dagine jawdi maɓɓe ndin wano si on tigi waɗoyi zina ɓaawo o jombugol ɗo fi o wino ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah o ñiiɓi e julde o totti zakka ɗum haɗata o rajime ma o tewoyke o wari goɗɗo e hoore tembete julɗo tabiti no tabititta noon fo warana ɓen wi'i mum ñaaki ko ɓe yotte ɗon kadi ara ƴiiƴam makko ɗan dagike ma so yaltoyi ka diina haqqel islamu no wi haray so on tigi yalti ka diina koyo noddite yo natutu ka diina balɗe tati so jaɓal ɗon kadi ara haqqel islamu on e hibbi ƴiiƴam makko ɗan amma ka jawdi so o wujjoyi jawdi goɗɗo tabiti no nguyka tabitirta no haray koyo junngo makko ngon taƴe ɗo haray fayin ƴiiƴam makko ɗan ɗo mannaki ɓe ko noon ko lutti ko ɗum ɗo woni illa bi haqqil islam sono hara ko haqqil islam o wi haray so ɓe waɗi ɗum ɗo wa hisabuhum ala llahi taala hasbore maɓɓe nden ko ka allah towuɗo ko ɓe suuɗi kon ka ɓerɗe maɓɓe ko tawata min o mi wawata yurnade mi yi'a ɗum no haray ko allah hasbata ɓe min koko feeñi ɗo ko mi landiɓe si ɓe waɗi ɗum ɗo haray hande kadi min woni hunde wotere haray piirugol ala hakkude amen wartidiro ala hakkude amen jattugol jawle ala hakkude amen ɓe woni julɓe ko feeñi kon joni ko lutti ton kon hasbore mum nden kaka allah woni ndo ko dalil feeñuɗo wonden ko neɗɗo nangitirta neɗɗo ɗimmo makko on koko feeñi ko yi'oto kon ko suuɗi kon ɗum ɗon ko allah andi muttafaqun alayhi o hadisi no fotta e sellugol mum hadisi ɗimmon ɗo kanko watti 350 wa an abi abdillah tariq ibni ashyama radiyallahu anhu ittama e oɗo abu abdillahi wiyeteɗo tariq ibne ashyam qala o maaki sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul mina ninulaɗo allah on no maaka man qala kala wo wi'uɗo mo wi'i la ilaha illa llahu muhammadun rasulullahi mo wi reweteɗo e goonga ala si wona allah muhammadu kadi ko nulaɗo allah o wowliri ɗum hunduko makko kon wa kafara bima yu'badu min dunillahi o heeforɗinni o yeddi o sali fes kala kono rewe ko wona allah o wi ɗum fof ko keferagal ko rewete ko wona allah fof ko fenade ɗum ɗo o waɗi ɗum ɗo haray haruma maluhu wa damuhu haray ƴiiƴam makko ɗan harmi jawdi makko ndin harmi jawdi makko ndin harmi ƴiiƴam makko ɗan harmi haray o woni julɗo ko ñaawoje julɗo rewnete e hoore makko wa hisabuhu ala llahi taala tonin toon hasbore makko nden ko ka allah enen ko haa ɗo yaadetenge makko no waawi tawa ko o waɗi o wowliri ɗum ɗo o wi la ilaha illallah muhammadun rasulullahi o yeddi ɗi to ko rewete ko wona allah kon o juuli o hoori fof ko naafigiyagal koko yi'e no waawi tawa ka ɓernde makko keferagal tun woni ka ɓernde no heewi tew kono ɓay en reena ko woni ka ɓernde kon
koko renuɗen ko ñawitirten mo akkiden mo e Allah. Rawahu muslimun ko filli hadis oɗo hadis tarik ko imam muslim. hadis tammo on ɗo kanko watti hadisaji temettete capanɗe jeenayi e ɗiɗi. wa an abi ma'badin al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu anhu, ittama e oɗo ben ma'bad wiyeteɗo al-miqdad ibn al-aswad andaɗo sahabaji o andaɗo, qala o maaki qultu li rasulillahi, mi innenelaɗo Allah o, ara ayta ndaari a yi'i in laqitu rajulan, simi hawri e gorko min al kuffari jeyaɗo e heferɓe ɓe, fagtatalna min wartidiri min piiri, fa daraba ihda yadayya bisayfi, o soppiri jungo an goo kaafa makko kan fa qata'aha, o taƴi jungo an goo. summa laada minni bi shajaratin, o dogi mi o fattoyi leggal, o dogi o bakkitoyi e leggal fi dadugol lan ɓay o taƴi jungo an gon tami yotto. fa gaala o wiyoy ɓay o bakkitiki ka leggal, aslamtu lillahi, mi jebbilanike Allah, mi woni julɗo. wiya ɗum ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullahi. o taƴa jungo an gon, o doga o bakkoy e leggal, ɓaawo ton imo ina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullahi, mi jebbilanike Allah. a aqtuluhu, enemi yomi warmo ya rasulallah, ba'da an qalaha, ɓaawo o wi'ingol konngol ɗo e hoore hade o taƴi jungo an gon, so yahi o wowloyngol konngol. fa qala laaɗo maaki la taqtulhu, wota warmo dey, waramo ɓaawo inni la ilaha illallah, tawarmo. fa qultu, wi'umi ya rasulallah, ko a yonulaaɗo Allah, qata ihda yadayya, summa qala dhalika ba'dama qata'aha, o taƴu jungo an goo wongo e juuɗe an ɗen ɗiɗi, o taƴugo ha o gay noon, ko adi o wowlugol on tumati noon o wowli ɗum ɓaawo taƴi jungo an goo. no gasa ko wowliri ɗo ko fiitami yotto, ko fiitami taƴi jungo makko ngon, ko noon wayitan tanmi. fa qala laɗo maaki la taqtulhu, tawarmo dey, o tawarmo. fa in qataltahu, sabu si a warimo, fa innahu, no kanko bi manzilatika, haray himo e place ma, himo wa'i wa ma, qabla an taqtulahu, ko adi a wargol mo. wa innaka, no an bi manzilatihi, hiɗa e place makko, hiɗa wa'i wa makko, qabla an yaqula kalimatahu, ko adi o wolugo konngol makko, allati ngol qaala ngol o wi'i. mana joni si a warimo ɓaawo o wi'i la ilaha illallah, haray himo wa'i wa ma ado a wargol mo, ɓe mana o woni julɗo mo ƴiiƴam mum hiwa. si a warimo ɓaawo o wowli ɗum, mana joni ko julɗo warɗa, haray a wa'i wa makko ado o wonde julɗo, mana ƴiiƴam maɗan joni ɗan dagike hibbegol ko waɗi a wari julɗo e hoore tembete, haray an kadi ko hana ɗo wartede jottigu. ko ɗum woni ko fanda nawigol joni, haray a wonti konti ko a keefeero, ɓay a wayi wa makko ado wolgo konngol ko keefeero, na ɗum ɗon woni ko fanda kon, ko ka ñawore qisas, ñawore ko feeñi kon. iwe mo addi o mana innahu bi manzilatika, o wi ko ɗum ɗon firi onde o woni place ma, o wa'i wa ma ado a wargol mo, mana ay ma'sumu dami, ko o hiwaɗo ƴiiƴam, mahkumu bi islamihi, ko o ñawaɗo l'islam muɗum, ko o ñawaɗo wonde ko o julɗo, yani o woni wa ma ado a wargol mo, sabuna joni ɓay o wolingol konngol, o ƴetti ñawore wonde ko o julɗo, o ƴetti ñawore julɓe ɓen, julɗo on ƴiiƴam mum no hiwa, no ñawa wonde ko jebbiliɗo ko julɗo. wa mana innaka bi manzilatihi, ko mana makulara ko maaki an joni haray hiɗa wa'i ya woni place makko on aɗa wolgol konngol ngol, ay mubahu dami bil qisasi li warasatihi, ko a dagiɗo hibbugol ƴiiƴam ka yottagol, yottanoronaɓe mo ɓen si ɓe ɗaɓɓiri ɗum.
o wi la annahu bi manzilatihi fi lkufri wona wiide oɗo kanko joni haray o wonti place o yakka keferagal oya aɗa wolde konngol ngol ko kefeero ɗaɗo ma kino harayɗa place makko ado o wolde konngol ngol na fandaka ɗon wonde haray ko a kefeero won o wonino kefeero noon ko woni joni ƴiƴamma ɗan dagike hibbugol wi wallahu alam ko allah woni ko andi hadis tammo on ɗo kanko watti temettati e capanɗe jeenayi e tati wa an usamata bni zeydin ittama e usamata ɓiɗɗo zeyd on alhibbu ibnu lhib qala o wii ba'athana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ila alhuraqata o ila alhuraqati min juhaynata nelaɗo immini men e ngol gorol ɗo wiyetengol alhuraga ngol gorol ɗo jeyangol e juhayna banu juhayna fulani ibnu fulana aljuhani wiyetake juhayna ko leñol andanogol leñol arabu ɓooyugol moƴƴi o almami haram ɗo abdoulah bnu awad aljuhani ko e ngol leñol ɗo o jeeya joni noon huraga ko suudu goo ko gorol goo e nder ngol leñol ɗon nelaɗo immini men yomin yahan ɓe fa sabbahna alqawma ala miyahihim min weytan yimɓe ɓen ka ndiyam maɓɓe yani min yahi men sakkoyiɓe ka ndiyam ka ɓe ƴogata ɗon wettu men ataki ɓe sabbahna alqawma ko atakirgo yimɓe ka hawre subaka ko hewno kon kamɓe gereji ɗin ɓe arda no jemma ɓe huuɓita ɓe jooɗo ɓe habbo wigol ko gite laaɓata ɗon ɓe wiya maɓɓe kutub ɗo noon ko honto ɓe habboyiɓe kaka ƴogirde joni ka ndiyan ɗan woni ɗon fayda koɓe aynata kon geloɗi ɗin e nayi ɗin e dammi ɗin fof ko ɗon woni wiyata mbitum ɓe yaha ƴogoɓe yaha aynoɓe ɓiroɓe fof ɓe yehi tawi meɗen habbiɓe ɗon min ataki ɓe ɗon wala hegtu ana wa rajulum min al ansari rajulan minhum mi hewtoyi min e gorko goo jeeyaɗo e ta kamɓe madina usama ono wolde ɗum usama na yimɓe madina jeeya ko yimɓe makka min e gorko goo jeeyaɗo e ta kamɓe madina min hewtoyi gorko e maɓɓe kamɓe ɓe min ari takugol ɓen min ari atakugol ɓen falamma gashinahu saga min suddimo min yani e makko min hewtimo gashiya min ari min ñosimo ɓawa min ñosike mo gaala o wi la ilaha illa llah ɓawa weƴirta min hewti o wi la ilaha illa llah fa kaffa anhu l ansariyu ta kanjo momi wondi e mum on momi wonno e raɗoɗudemo on noon kan yilti o suri e makko o tertimo fes o nangi law makko o yiltiti wa ta'antuhu bi rumhi hatta qataltu min mi tufirimo gaawal angal ha mi warimo falamma qadimna almadinata sanga men artano sa madina balaga dhalika annabiya sallllahu alayhi wa sallam ɗum hewtinelaɗo wonde mi wari o ɗo ɓaawo o wi'i la ilaha illa llahu fa gala lillaɗo maka nimmi ene usama ya usamatu agataltahu badama gala la ilaha illa llah a warmo ɓaawo o wi'i la ilaha illa llahu qultu mi inni ya rasulallah hey ko anyo nelaɗo innama kana muta'awwidan andu ko o woli ɗum ɗo ko fiidaɗugol ko moolagol ko fii tuntami warmo na wiide ɗum no ka ɓernde makko few fa gala nelaɗo maaki gataltahu badama gala la ilaha illa llah a warimo ɓaawo wi la ilaha illa llahu fama zala yukarriruha alayya nelaɗo seerali no fillitongol konngol ɗon e hoore an no winna a warmo ɓaawo wi la ilaha illa llahu a warmo ɓaawo wi la ilaha illa llah a warmo ɓaawo wi la ilaha illa llah o filliti ɗum ha hatta tamannaytu ha mi yeli anni lam akun aslamtu qabla dhalika alyawmi mi yeli wonde hara ado nden ñande hara mi wonano julɗo hara ko nden ñande mi fuɗɗoto wonde julɗo yani hara ɗen golle ɗon tawange keferagal hara ɗen taw dallangel islam hakken ko nisiti o aani o maapi
متفق عليه حديث أن فتا سلق المود. وفي رواية من في الله يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ما كنمو أقال لا إله إلا الله وقتلته أو لا إله إلا الله نوردامو قلت بإني يا رسول الله هيك أن ينولادو إنما قالها خوفا من السلاح عندك وولي دندو كهول آل أنغونده كافا كانغو هولي ko gawal angal o huli ko ɗum o wowliri ɗum na wiide ko annuye na laɓɓigol annuye few qala nelaɗo maaki afala shagagta an qalbihi hatta ta'lama a qalaha am la ko hayno awa seeka ɓernde makko nden ndaara to ha anda o wi'ugol konngol ɗo fi hulgol ma ka o woye ko wi'irgol konngol ɗo ko gomɗingol ko konngol ngol wi'i kon. فما زال يكررها وسرتاله وفلتون ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا وفل لدو حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ هامي يلي wonde hara ko ndeññande mi wonno julɗo harana ado mi wargol oɗo mi woni julɗo ɗo shagagta ala shagagta an qalbihi ɗo holli wonde kanko Usama o sikkiti yoni araɗike goɗɗo ko kefeero o araɗike ma a hewtike mo tun o yeƴƴitike o tawi hino kafa kan woni la ilaha illallah ani fayda on tigi sikka inna o ko woliri ɗum o ko fino lawra mi accitamo ɗo joni ɓaawo mi wawimo no hendade o yawoya ha muto o inna poro mi ɗayne no woni kono no wawi hara ko o wowliringol konngol ɗo ko gomɗingol ko hoolagol an ko honɗum ɗaɓɓiraɗa ko o feññini kon jaɓanmo ɗum ko o suuɗi ka ɓernde makko kon hakkude makko e Allah ton ɗum waɗi nelaɗo feliɗo Usama moƴƴino o yottakimo goy o inni yo ware sabu ko o mutaawwil joni na o warama hoore tembete pastawa ala hay nokku ka gara fiile ala ka o bakkitori hay nokku kanko faamu e makko on mawqif on position on no nandi si o yakko faalano wona julɗo ko faalno tun kono ko heɓa ka gara fiile o accite o doga o laawoyo Usama kañum ko noon faamiri kono sina ɗum si neɗɗo andi oɗo ko julɗo e hoore tembete par ce que o warimo haray si tawi chartiji ɗin fof timmi haɗoji ɗin fof potitike ko yontigi warte o wiɗo alhuragatu bi dammi lha'i almuhmala ture e turgol ha mo toɓɓaka on wa fathi ra e uddutugol ra on huraga hura o wi ɗo ko ni masirte ko homɓe on ɓe o wi batnu min juhayna alkabila almarufa o wi ko reedugo e banu juhayna ko wi ko gorol andagol joni noon ɓeɗo huraga ɓeɗo ko batnu no wiɓena e batnu ma fahid ko reedugo e maɓɓe ɗum wiyeten konti gorol ma wi'en ɓen ɗon ko kamɓe ɓe inna eno fahid hada fahidu minna ma ɗon ko batnu minna wa qawluhu muta'awwidan ay mu'tasiman biha min alqatli ko o hiwitorɗo ko o reenitorɗo ko o danditorɗo ngol konngol ɗo immorde e waregol la mu'taqidan laha wona o fiɓuɗo ngol konngol ɗo wonde ko ngol goonga hadith nayabon ɗo kanko watti 394 wa an Jundub ibn Abdillahi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athan min almuslimin ila qaumin min almushrikin nelaɗo immini e konu ba'athan o immini konu immorde e julɓe ɓen yo yahan shirkoɓe ɓen wa annahum no kamɓe
julɓe imminaɓe ɓen e heferɓe ɓe immina sherkoɓe ɓe imminanoɓe mum ɓen iltagawoɓe fotti ɓe nangodiri fa kana rajulu min almushrikina laatinoke gorko goo e shirkoɓe ɓen ida sha'a si o faalama an yaqsida ila rajulin nde o faandoto e gorko goo min almuslimina e julɓe qasada lahu o faandotomo fakatala o waramo yani gorko goo no toon ka shirkoɓe kala mo hayni e julɓe so o fokkitanimo o hewtoyaymo o waramo kadi ani ko neɗɗo dundarankojo jambaru suusɗo reedu wakkiliɗo wawuɗo gere wa anna rajulan min almuslimin wonde gorko goo jeyaɗo e julɓe ɓen qasada gaflatahu o faandoyi welsidare ɓe o wattanil ha o tawi o yano wedditi fewn ɗon o wubbanimo lubandiruɗa kanko julɗo goo wubbanimo o wi wa kunna natahaddathu annahu usamata bnu zeydin o wi min wonno meɗen yewta wonde on ɗon gorko e julɓe ɓe faanditiɗo wedditare oya nden oɗo warɗo julɓe bus meɗen yewtano wonde o ko usama o wi falamma waga alayhi sayfa falamma rafa alayhi sayfa sanga oɗo julɗo darno tawi oɗa wedditike o towni kafa kan e hoore makko o eɓɓi soppugol mo gaala o yawi la ilaha illa llahu fagatalaw o warimo le nde julɓe he shirkoɓe ɓe fotti shirkowo gono toon kala julɗo mo hayni so fokkitanimo o hewtaymo o waraymo kadi tawi o wari julɓe ɓuyi on ɗo usama inni accu mi acca ha o weddito o wedditi tun o wubbanimo ha oya yeƴƴitagol tawi o towni kafa kam ɗum tiwi cak tun o wi la ilaha illallah oya ɗon ɗo o dartaki sabu ɗum o warimo le ɓaawo ɗum fa ja albashiru weltinowo on aroy ila rasulillahi faade ka nelaɗon sallllahu alih wa sallam si tawi nelaɗo imminino konu ɓe fooloyi ɓe immitinne goɗɗo dugu yiyeton ɗa nelaɗo on tomade téléphone ala on no wiyete ala wo ko humpitire goɗɗo ka woɗɗi ko ɓe ko tamugol juuɗe ɗo ga ha hewta on wiyete albashir weltinowo on tigi doga e tama juuɗe ɗon fur ha hewta nelaɗo welto min waɗi ko ɗuma ko min imminoɗa men kon min udditoyi ma min wariɓe min fooli on imminaɗo on ɓaawo ari o yeetike nelaɗo wonde awa ɓe fooloyi on tumati fa sa'alahu nelaɗo landimo noon i ko honno feƴƴiri toon wa akhbarahu on ɗon humpitimo o yeetimo pijiri no feƴƴiri noon ko ni e ni min yaari min yahi ɗo min hawri e maɓɓe min waɗi ɓe ni ɓe waɗi men ni hatta akhbarahu ha o humpiti nelaɗo khabara rajuli khabar o gorko ɗo kayfa sana ko honno o waɗi o yinni awa kefeero goono toon noon hari o tampini men moƴƴi kono goɗɗo usama o ndaari ka o wedditoyi ɗon tun o wubbanimo oya ɓay o tawi o hewtimo tun o wi la ilaha illallah kono haɗano o yawarimo fa da'ahu nelaɗo noddi on ɗon woni usama fa sala o landimo fa gala o wimo lima gataltahu ko honɗum waranɗama ɓawa o wi la ilaha illallah fa gala on gorko on jaabimo ɗon ko usama ya rasulallah ko ayollaɗo awja fil muslimin hari o muusini ka julɓe yani sinna awja fil muslimin o wari julɓe ɓe moƴƴi hari o lordi o wari moƴƴi noon wa gatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaran o wi o wari kaari kadi o wari kaari o lintan ɗo nelaɗo o innanimo ɗon worɓe ɓe oɗa warno o wi wa inni nomi hamaltu alayhi mi wubbanimo mi atakimo falamma ra'a sayfa ɓawa o yii kafa kan qala o wi la ilaha illallah qala rasulullah sallah sallam laɗo maki a gataltahu a warimo qala nam o inni mokko mi warimo qala laɗo maki fa kayfa tasna'u bi la ilaha illa llahu ida ja'at yawma alqiyama ko honno waɗiroyta honno gerdoyta e ngol konngol la ilaha illa llah si ngol aroye ñande dargal ka hunduko makko honno waɗoyta ngol konngol ɗo qala on tumati gorko o wi ɗum ko usama
ya rasulallah istaghfir li nelaɗo torlan allah yo allah yafolam insinanolam قال لرماكي وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كهون ودويتا لا إله إلا الله أنس لا إله إلا الله أروي نيند درنغال نهجن ويهورما فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة نلا دو كونتيني ودي واتي نجوكي تون ولا بيدو سنان ويا ترلا يافيه o inna ko honno watta la ilaha illallah ñandanga singol aroyi ko ɗum ɗon o ala ɓeydugol hoore ɗum subhanallah rawahu muslim ko filli o hadis ɗo ko imam muslim ɗum ɗon holli wonde ko feeñi kon ƴettete o hadis sakkitiɗo ɗo kanko watti 395 wan abdillah ibne utbata ibne masudin ittama abdullah ibne utba ibne masud radiyallahu rahimahullah oɗo ko tabi'ina jeeya woɓɓe ne oɗo ko min fuqahai sab'a woɓɓe kontamo e maɓɓe qala o wi'i kanko abdullah ibne utba o wi samitu umar ibne alkhatab radiyallahu taala anhu yaqul minani umar allah weltanamo himo maka inna nasan tabiti wonde yimɓe goo kanu ɓe woni no yu'khaduna hiɓe nangire bil wahyi wahyu on fi ahdi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama fewnelaɗo yimɓe goo bonnayno hara gooto anda wahyu ara inna awa kaari dey ko waɗi hunde kaari waɗi hunde kaari ɓe nangire sabu wahyu hara gooto har yiyali ko ɓe woni e wadde ko lannoda ene ko an wi hunde kaari allah hoddiri de komin wowli tawa ko wahyu yeytinelaɗo o wi joni noon wa inna alwahya kad inqata wahyu on noon taƴilanni hande kadi arata jibril arata hande kadi yeeto men ko wirni yeetonelaɗo ko wirni o andina men wa innama naahudukum andu menen ko min nangirta on al ana joni bima dahara lana ko feeñani men ko min amalikum e golleji moɗon joni ɓayna wahyu arta yeeto men ko suuɗu ɗon ko min nangitirta on ko feeñani men kon e golleji mon ɗi faman adhara lana hayran mo yaltintinnani men ko moƴƴi ammannahu men holnaymo min tertomo wa garrabnahu min ɓattinamo kadi amen haysimo suuɗi ko boni wa laysa lana min sariratihi shey'un hunde alana men e gundo makko ko suuɗi kon ka ɓernde min ala toon hay fus allahu yuhasibuhu fi sariratihi allah hasiba e mo toon e gundo makko on ko miiji ka ɓernde makko wa man adhara lana su'an mo yaltintinani men feŋŋinani men ko boni lam namanhu men holnatamo dey walam nusaddiqhu men gongintamo de men o waɗi ko boni ɗo ko konno gasa ko o miiji konko ko moƴƴi wa in qala inna sariratahu hasanatan hayso o wi kanko ɗon ko suuɗi ka ɓernde makko konko ko moƴƴi ɓay to o yaltitini ko boni minen ko ɗum ɗon koko yaltintinni kon ko feññini kon ko ɗum ɗon min nangitirtamo de min anda ko suuɗi kon men ɗum ɗon andugol fi ko suuɗi ko lannino ka wahyu on taƴuno ɗo rawahul boukhari ko filli o ɗo batte kañum ko imamul boukhari ɗum ɗo holli wonde neɗɗo on ko nangitirte o ñaawire koko o feññini kon ka konnguɗi makko e ka kuuɗe makko amma ko o miiji ka ɓernde makko kon ɗum ɗon ko kanko e allah anndi ko allah woni ko hasibatamo toon en toriki allah yo allah faami en diina kam faamu selluɗo arsiken kadi gollittirgol o jaɓanen ko golluɗen ko wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamina wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin